kugamba hona n'abantu nyamwingi otire hona n'abebembezi ab'ebyobuhangwa abakuru hamwe n'abataka minisita owihanga achamize okwariho omugasho muhango ogwo kugira ngo abantu barwo mu kuhingira enda konka baze omukuhinga ahibara ihe sente. Available resources. You already have the richest and the highest value crops in the world. Now we can call one now, but they come amani mukora factory. Esikuja kuona uhedo hapokoa omani kaserwa hanu tukura hanu no mahanga ndese tukutunda abantu batule birumu. Mutuzo agarukire yagamba na mugasho ogwo kushanga ngo abantu omucyange kibine koko wangu nahawe echo bine kugikozesa okwasa kutungura emiturire yabo akomeraho honka ayorekire na nomugasho ogwo kushomesa abana na mnonge minyeto kugira ngo babase kutunga obukugu obwakubasa kubahwera okutunga sente niko kuhiga abebembezi abo bukama okwatanisa n'abazeire okubasa kurwanisa omuze ogweyonjire ogw'abana okutoroka mu mashomero abakuba hano okutunda kofi season ya coffee, season ya cocoa, ya palm oil. Omara takusubira kwa nagaruka. Omudukura kwa abana bali kubachasoma aba season ile kuharvestinga. Mujikaja season yake kwenda bayamba ukuma mwisomero kuna changa nyuma. Ni basaba mwinyena kama kuyabo mukama. Mukuyemeza umuntu muteka amani. Kuna abana bayikara mu masomero bamarira kusoma ongera muhendo ariye mu byanyu emwine. Omukoro ogwizobere yanyumwa abazi ogubire guri hansi yo mutwe oguri kugira ngo okufayo ahabwanye nchakare nungi ahamwe no kureberera ebyo buhangwa kandi minister Mutuzo ayorekire oku ebintu ebiri korwa abantu biri kuteganisa ebyo buhangwa mazuna out of carelessness loro kuda distrega aba amazing abakora abantu banyire bahera ko hasosi ya meza yenye muganga kuruga bagenda bisaba batabitura uhanga yegene wabanja amezi yakabura bisaba ayegene wabanja tuya sosi lerundi nabe kwa wateka mamani kwa wao bagakao na bakome contrast na nimpura emite iwatuhera kuyara nikijana kwa responsibility in leadership of this nature ori muhikirwa owo budingiya bwa Bwamba Charles Bukatwa ahijire habe byo butegeki hona mnongo mu district okwetantara okujwanza omudingiya wa Bwamba ombyo butegeki ngo abo kugira ngo bo tibine kibina ekibari kuhagira in the forthcoming elections at different levels not to use the name of the kingdom. You all belong to this kingdom, therefore we cannot side with any of you since you are all our children. Omudingiya wa Bwamba retired Lieutenant Colonel Martin Ayongi Kamya mukugamba kwe ashabire kwabaho okwatanisa hagati yo kama ahamwena n'abantu okureba ngo babasakuranirira okureba ngo ebyo buhangwa tibyasesikara Mena mubibona meya sabana hoyeni batuyo kifungo kesi not a good signal baitu babasaniye omudingiya ashabire ngo habeho obusinje ahamwena no butebekana obakwetebekanisizo bururu obw'2026 Kuomba iragiro abuka nani usingo baba na boda nene sasa ndio kai bujie yobwere Budingiya bwa Bwamba bukatayandikaho omwaka gw'2014 kandi obubulimo abamba babwisi ahamwe n'abavonama okuruga omuribundi bujo amakaraga gasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Tayari West.